توزه‌های تاجیکستان و جهان از تقدیم شما عزیزان از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ من شالوی خوجه همراهتان خواهم بود و در 15 دقیقه برنامه امروز 9 январ این موضوع ها را مطرح. دوستانی شکایت شکنجه در شعبه ملیسا را میسنجد. مادر از شهر نورک میگوید ملیسا ها یک بار 3 پسرش را بیرحمانه لطو کوب کردند. فرزندای من در تاک ماندم تا آن درجه ماندن که از همین ناخونای فرزندی من خون پریده است. کوچه‌های لبریز از партов ساکنان شهر کۆلоб را به تشویش آورده است. آنها میگویند چنین وضعیت سالهاست ادامه دارد. اگر یکم مهمان اومدن شد بعد مجبورم تیرش بدن. اگر مهمان که نیامد اگر 10 سال پیش هیچ کس قیجور نمیگیره. و صحبت بود یا بازداشت. سرنوشتی نورӯшани хайриддини عبدالله روحانی جوان توجیک به وطن بازگشت ولی به دیدار پیوندانش نرسید. برای تجلیل سال نو به دوشنبه آمدند و به شعبه پلیس افتادند. به هر حال چنین است ادعای یک ساکن شهر نورک که از شکنجه شدن یک بار 3 پسرش به دوستانی کل شکایت برده است. نقل این مادر شنونده را وحشت زده می کند. ایزی زخمات در رو و بدن 2 پسر این زن هنوز نمایان است. به قبل مصاحبه رادیو آزادی شکنجه در حضور نبیره خردسالش صورت گرفته است. ائتلاف ضد شکنجه میگوید از روی شکایت جبردیده ها در دادستانی سنجش شروع شده است. زرانگیز نوروشو و شهلوی عبدالله موقع شعبه ملیسا را نیز شنیدند. فرزندای من در تاک ماندن تا آن درجه ماندن که از همین ناخونای فرزندی من. این مادر از شکنجه 3 فرزندش از سوی پلیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شکایت دارد. با ادعای او شب سال نو یک بار 3 پسر او که از نورک به دوشنبه برای تجلیل این جشن آمدند بازداشت و چندین ساعت تحت شکنجه قرار گرفتند. بچه ما گفتن که گوش کن. تو حاضر من ترا میگم تو کشتن لنین به گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن. تو لنین کشتی. میگه خب میکنم میزنن. تو لنین کشتی؟ تو نویس که من لنین کشتم. میگه من نوشتم لنین کشتم. میگه نوشتم. بعدا میگه پدر نالا تو چقدر لنین کشتی لنین ای بابای تو کلانه. برادران نبیف ها با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. به نقل پسران این مادر آنها را ساعتها لطوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود در ثبت تکرار کنند. چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین. چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما به 10 دقیقه بعد 10 دقیقه میآیند از یاد کردی بزه از یاد کردی از نو متن ایخیل موندن کمی را قطع سنیمت کردگیانو اینا همون متن گفتن چیزی که اینا چیزی که به یاد معقول همون در سر اینا گفتن که انا میخیل بخونین. پسر بزرگ این زن پرویز نبیف هنوز در بازداشت قرار دارد اما 2 نفر دیگر آرزو نبیف 38 ساله و علیشیر نبیف 33 ساله یکی پس از یک و دیگری پس از 2 روز بازداشت رها شدند. بازداشت 3 برادر در حال صورت گرفته است که فرزند 6 ساله یکی از آنها هم همراهشان بوده است. همین قدر میگوید که کودک همین دادم موش گرفتن تنه دیوال زدن میگه من داد زدم میگه یک تشمه در اینجای دستی من یک اینجای من تیله کرد میگه من این خیلی سرم در کجوی زد میگه بعد میگه یک تشمه نمی خیلی چی کرد و بعدا میگه پیتزا داد و 5 سوم در کیسم موند. بعد میگه دادم کجوی میبرن میورن این بچم زوره میکنه که پیش بچم در نکنی و میترسه. در شعبه کارهای داخلی فردوسی 2 شکنجه برادران نبیف ها را رد کردند. یک نماینده این شعبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و همراه با 2 برادرش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شدند. حالا مادر و پسران او علیه چند ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی به دادستانی همین ناحیه شکایت بردند. همکاران ما این حادثه را پیگیری دارند و تفصیلات بیشتر به زودی نشر می شود. президенти تاجیکستان эмомалӣ раҳмон дар робита ба суқути ҳавопаймо дар теҳрон ба раиси ҷумҳурони эрон ва украина барқияи таsalliят фиристодааст. дирӯз боинги украинӣ баъди баланд шудан ба ҳаво ба замин афтод. аз миёни онҳое ки дар дохили ҳавопаймо буданд касе зинда намонд. бино ба хулосаи хадамоти иктишофии якида мамолики ғарбӣ ва идораи ҳавонавардии мулкии ҷумҳурии исломии эрон ҳавопаймо бо сабабҳои фаннӣ суқут кард. ҷузъиёти бештар аз хиромон бақозода.
سبب سقوط ҳавопаймои украинии боинг дар эрон мушкили фаннӣ унвон шуд. дар ин бора ба оҷонсии рейтер 5 манбаъ дар истихбороти иёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва як давлати аврупоӣ хабар доданд. ин фарзияро инчунин муфаттишони эронӣ тасдиқ карда гуфтанд, ки бар асоси арзёбиҳои пешакӣ муҳаррики ҳавопаймои мусофирбар хароб шуда буд. ҳавопаймои боинг 737 марбут ба ширкати хатсайрҳои байналмилалии украинӣ рӯзи чоршанбе чанд лаҳза баъди баланд шудан аз фурудгоҳи Теҳрон ба замин сарозир шуд. ин ҳавопаймо бо 176 сарнишинаш ба самти Киев парвоз мекард. ҳамаи мусофирон аз ҷумла ҳайати халабонҳо кушта шуданд. 138 мусофир бо ин ҳавопаймо мехост то Киев расида баъдан ба шаҳрҳои дигар парвоз кунад. дар миёни қурбониҳо 63 нафарашон шаҳрванди Канада ва ҳам донишҷӯёни донишгоҳҳои маҳаллӣ буданд. нахуст вазири Канада Ҷастин Трюдо дар робита бо кушта шудани шаҳрвандонаш ба наздикони онҳо изҳори таsalliят кард. ҳамаи онҳо дигар ба хонаҳо, назди дӯстону ҳамкорон ва оилаҳояшон барнамегарданд. онҳо аз зиндагӣ умеди зиёд доштанд. аз номи тамоми шаҳрвандони Канада мехоҳам ба наздикони ин нафарон, ки аз даргузашти азизонашон андӯҳи амиқ доранд, изҳори таслият кунам. дарди шумо тасаввурнопазир аст. ин як фоҷиаи даҳшатнок аст. дар суқути ҳавопаймо шаҳрвандони Эрон, Шветсия, Афғонистон, Бритониёи Кабир, Олмон ва Украина даргузаштанд. президент Владимир Зеленский баъди шунидани ин фоҷиа истироҳаташ дар Уммонро қатъ карда ба хона баргашт. субҳи чоршанбе ӯ дар як муроҷиати телевизионӣ ба мардум ваъда дод, ки ҳатман ин қазия таҳқиқ мешавад. бешубҳа дар навбати аввал Украина бояд сабабҳои суқути ҳавопайморо дақиқ кунад. мо ҳатман ҳақиқатро ошкор мекунем. як таҳқиқи мушикофонаи мустақил бар асоси меъёрҳои байналмилалӣ барпо мешавад. намояндагони ширкати ҳавоӣ қаблан гуфтанд, ки ҳавопаймо 3.5 соли пеш истеҳсол шуда ташхиси нақшавиро рӯзи 6 январ гузашта буд ва ҳеҷ мушкили фаннӣ ошкор нашуд. рӯзи 9 январ дар Украина мотами миллӣ эълон шудааст. бинандагони азиз, то ин лаҳза мо барои шумо дар бораи шиканҷа шудани 3 бародар дар шӯъбаи милиса гузориш додем. ҳамчунин матлабе доштем дар бораи сабаби суқути ҳавопаймои украинӣ дар Теҳрон, ки ҷони 176 нафарро гирифт. ҳоло як огаҳӣ дорем ва баъд аз он дар бораи кӯчаҳои пур аз партови шаҳри Кӯлоб бароятон хоҳем гуфт. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. сокинони шаҳри Кӯлобро сари вақт тоза накардани партовгоҳҳои назди манзилҳояшон ба дод овардааст. онҳо иддао доранд, ки хадамоти коммуналӣ дар чанд моҳ як маротиба ва ё бо омадани ягон мансабдори баландпоя қутиҳои партовгоҳҳоро холӣ мекунанд. чунин вазъият ба гуфтаи онҳо ба саломатиашон низ таъсир гузоштааст. маъмуҷони раҳматзода дар ин бора гузориш дорад, ки онро каюмарсиято тақдим мекунад. партовҳои сари роҳ ва ҳайвоноти дар ҷустуҷӯи ғизо дар партовгоҳҳо аз саҳнаҳои маъмулӣ дар кӯчаҳои шаҳри Кӯлоб аст. сокинон мегӯянд дигар одат карданд, ки ҳар рӯз аз канори ин партовгоҳҳо бефарқ гузаранд. зеро ба қавли онҳо муроҷиат ва шикояташон дар мавриди саривақт тоза кардани партовгоҳҳо то ин дам натиҷа надодааст. мекунемш мега трактормон сарарка надора, трактормони надора. ин халқа гаштанам ҷебакои хушон зиндагишон рафтеса. агар ягон меҳмон омадан шо баъд маҷбурам фириш задан. агар меҳмон ки наедам, агар 10 сол киса ҳеҷ канақа иҷора намегира хоҳарҷон. ма туғришам хеле гапчи нея. сокинони шаҳри Кӯлоб мегӯянд, ки аз бӯи бади партовгоҳҳо ҳамеша нороҳатанд ва ҳатто шуморе аз мардум ба маризиҳои сироятӣ гирифтор шуданд. анози зимистонай буна кестай паша назестай тобистон да безор айҷон шидем. рости гап биёян трезор элака наметонем, ҳама бу мегира. нахо ки дар ами шаҳр чанд фаҳмидем, ки ана коробка роҳӣ кардан барои мусро киҷо кардан ина. аксари қутиҳо дар партовгоҳҳои шаҳри Кӯлоб лабрез аз партов аст. ҳамчунон дар атрофи қутиҳо партоби зиёде ҷамъ шудааст. сокинон мегӯянд, ки онҳо ҳар моҳ ҳаққи бурдани партовҳоро пардохт мекунанд,
اما نمیدانند که پول دادهشان برای چی صرف می شود. من فکر که این همه گرد گوشه تو همه همیشه میوید. 10 دون زیاده. 10 دون زیاد همی جمعیه. خیلی نمی وضعیت همیه. همی را همی خیل کنن. یه شرش کنن که لای نباشه. بعد آورده سر رده نمی پرتویم. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه‌های بلند منزل در شهر کولاب را شرکت‌های صاحب ملک بر عهده دارند. در ضمن اداره کمونالی شهر کولاب میگوید سبب جمع شدن پرتوها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست. از سببی که مبلغ‌گذاری خلق پول نمی‌دهند. بعد اون جلسه است که ایما وابستگی نداره. امروز ژئو در نزد ژئو اگر در اطراف ژئو را میروند امروز توضیح را یکم تا شهرنامه نداره. قدیم و همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ‌گذاری کنه باید مبلغ‌گذاری نمیکنه همش آورده در اونجا این در زمینه خیلی خوجه کمنالی پرستگان. اداره کمونالی شهر کولاب میگوید برای جمع آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تانه سوزشواری ضرور است. اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیش از 3 تانه سوزشواری جمع می‌آورند. این اداره حالا 12 ماشین پرتاب کشانی دارد، اما میگوید برای کشاندن پرتاب‌ها برای این ماشین‌ها 260 لیتر سوزشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کولاب فعلا ندارد و ساکنان هم امید ندارند که تپه‌های پرتاب نزد منزلشان در ماه‌های نزدیک پاک کرده می شود. барномаро идома медиҳем. Хайриддини Абдулло бо гузашти 12 рӯз ба манзилаш нарасидааст. Ин рӯҳонии 35 солаи тоҷик аз Русия ба ватан бозгашта буд, аммо ба дидори пайвандонаш имкон наёфт. ҳамсари Хайриддин Абдулло мегӯяд ӯро дар боздоштгоҳ нигоҳ медоранд ва дар бораи айбномааш ба онҳо чизе нагуфтанд. маълумоти охир дар ин бораро аз Зарангези Наврӯшо мешунавем. хайриддини Абдуллоҳ рӯҳонии 35 солаи тоҷик ки 10 рӯз пеш ҳангоми бозгашт аз Русия аз ҷониби мақомоти интизомии Тоҷикистон ба бозпурсӣ даъват шуда буд, ҳанӯз дар боздошт аст. Парвина ҳамсари Хайриддини Абдуллоҳ гуфт шавҳараш аз замони боздошт чанд дафъа бо ӯ тамос гирифта хостааст дигар аз паяш нашаванд. Парвина бовар дорад суҳбатҳои шавҳараш зери назорат ва фишори мақомот сурат мегирифт. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 31 декабр дар суҳбат бо радиои озодӣ боздошти Хайриддини Абдуллоҳро рад карда гуфта буданд ки ӯ танҳо барои суҳбат даъват шудааст. Каромат Шарифов ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон солҳои зиёд бо Хайриддин Абдуллоҳ ошно будааст. Вай бар ин бовар аст ки Хайриддини Абдуллоҳ зидди гурӯҳҳои ифротгаро мубориза мебурд ва боздошташ ғайриқонунӣ сурат гирифтааст. ӯ бо шиносномаи тоҷикӣ ва русӣ ба назди зану фарзандонаш омада буд. барои бозпурсӣ ва боздошти як нафар бояд қаблан даъватнома пешниҳод мешуд. ҳоло мақомоти вазорати корҳои дохилӣ аз ироаи ҳар гуна шарҳ ба суолҳо дар бораи ин рӯҳонии ҷавон худдорӣ мекунад. дар ҳамин ҳол ҷамъияти муҳоҷирони сиёсӣ Осиёи марказӣ дар Русия ният дорад бо баргузории намоише дар Москав аз ҳукумати Тоҷикистон озодии Хайриддини Абдуллоҳро талаб кунанд. Хайриддини Абдуллоҳ ки насабаш дар санадҳо достаков будааст, бо фаъолиятҳои илмиву мазҳабии худ машҳур аст. ӯ таҳсил кардаи Эрон буда дар Русия кору зиндагӣ мекард. дар ин кишвар чанд дафъа ба ҷони ӯ суиқасд ҳам сурат гирифтааст. ва дар ноҳияи Рашт бар асари лағзиши тарма як нафар ба ҳалокат расидааст. ин ҳодиса рӯзи 7 январ иттифоқ афтодааст. сокини 20 солаи деҳаи Сиполингро аз зери тарма зинда берун кашиданд, вале ҳангоми интиқолаш ба бемористони ҷамоати деҳоти Ҳоид ба ҳалокат мерасад. ин аввалин қурбонии тарма дар соли нав мебошад. аз ин пештар кормандони наҷоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳамроҳ бо намояндагони ширкати АРС корманди ин ширкатро ки зери тарма монда буданд беосеб берун оварданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинони кишвар ҳушдор медиҳанд ки дар рӯзҳои ҳавои номусоид аз анҷоми ҳар гуна корҳои саҳро, чидани ҳезум ва шикор худдорӣ намоянд. با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. بینندگان عزیز خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. گزارش‌های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود که فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا فردا خدا نگهدارتان باشه.